mujarida brahmana keleng sadada badang riwawu puput kadiasa punika daging ngatur pangandikani Sang Prabu sani kadinganis teyang ide Brahmana mewali raris nyawis ngandike Brahmana keling sade jedada Dewa sang pinaka agung maring jagat Madura ujar cening wadu sami napiluir panyenguh idewani ring padewekan bapuni iya mekejang tuar jelempas tuah jepatut pisan ini dan bugati bapa kang bapo ane tekedang bapo kapening idewo mekejang totonan tuareje saja ada cikne buktine ya jani bapo ada ide rumah seseng saya wirih ane jane bapo bakal mata tegar ngisinin muktian buat raos bapo nama kejang pangasing cenih elah aluh keban idewu nyenguh ang mau sang padewekan bapuni anak tuwu ani jeboko banyak cening sarasine liu jani tenenang bapo bakal muktian buat pamunyin bapuni ni ada para wadu banyak idewani
ane bakal nyak siang tenenan makeja. Nah, jeneng waduh dan sang saya maring bapa iri kide berahman keling sadeng ngewangsiten panyak wadon ning ajak kemekejang denyen idewo bakal sengsaya tekening padewekan bapune ya. Tabiu soba mati ani jangon bapo dasar muktiang buat satuan bapune. Nah, do tinggalin ada ipunyan Yusuf berat buin mati ya. ore bapa pangapesu mati tenenan bakal hidup pang bapo buin apang side nyenyak bunga tur maning side bakal mesuang buah ieu cening ya. Ia tersema sampun mati hidup mabuang ide mawacan nuli nungalang sabda bayu kelawan idep nguncarang manter sidi manter kala punika side ngayu waktu maurip ipunyan biu tur maning side ngametuang buah nyane ya. Dan biu pisang buat don ipunyan biu sade jelum-lum kadang punika buat rupanya nih ya. Jangan buahnya nih lambe buat buah ini ipunyan biu dong dewa ratu agung sade jemlet pisan bak ring ijengane ya. Mengoang hidup sama Prabu sampun jati kabuktian oleh hidup berahman kelim nike tingawinang raris sade je bengong kablebegan hidup sang Prabu Madura
kalaning dengan tenang. Nah, biyu mati hidup jelempas utawi ninten jebobab ide sang pandite side ngayu waktu ide nagingin napi punika sani kepajaran meresidayang sada jati nih teh pisang ipunyan biu sampun punika mati side jemaur tur maning side malih ngametuang buah ipune Brahmana keling male mau kalau punika mewali kenging ide Brahmana keling ngamedalang pawucan ring itu sang Prabu nalereng panyak-panyak madurane sami ya benangnya selam dadiang putih sidoban bapua. Nah nikih dewa nanak Prabu akeh tubuhin para waduh panyak madura ien mire pada benangane marupa selem side ban bapo bakal mewarna putih buina elah pesan ban bapo ngitungin nah Islam dadi putih mawali maka kita buina mirip ada nyentuh benang ane warna putih in padine bakal nyentuh selemang side buin bang bapo jeningnya Bramangkina bakal mekelu dewa bakal ngantian nah pet pada jani ade benang ane magobo selam perjani sida bakal putih ban bape